Kanpur khopui chunga Narwal Police Station in charge Ramatora chuan phone kal tlangin nanawra khwa a Rajesh Kuril te chen na ina rawang pahni an hmu tho report dunga chu athudon chuan a thongin mak ati hle mai police ho tulian lamte po ashil shebe ngalin thil thlen na hmun lampan chuan police engemaw zat tenen Narwal Police Station in charge Ramatora te chu an kal ngal vata he thil thlen hun hi October ni som pakhat kumsang ni som ni kha ani nge Narwal Police Station atangin tual tha na thlen na hmun hi kilometer sari vel chawla ani a police te tual tha na rap thlak tak mai thlen na an ba thlen chuan in nei tu pa ber Rajesh Kurila chuan kongkhar alo hon saka in chung an hanlu chuan chuata thisin lo bonoi le apia loka rawang pahni lo le tereng mai chu an vakmuta ani veng chung mi chen khate po in chutia an venga police engmozat local ta chu engthil nge thlengta ti in shia tumin chen khate chu an varanda le tukverati an dak chok far hlomboka police ten in chung an lo atanga reilotea in nei tu pa Rajesh a chuan thil thlendan zongzong chu ama ti ani thu apong ngal veka police ten rawang omna lam an pana an han en chen chuan mipa kumsom ni pali vela upale meichia kumsom thum panga vela upa anni ti an shimaya mipa zok hian ton zaw lo ha in a meichia zok ero in thuam pa ngai ale in bela ruang endik na te nei zuin twal thana man ro chemte po an hungala police lam hian an sheng zui ngal ani police station in charge Ramatora chuan thil thlen na hmuna inei tu pa ber Rajesh chu zona zotin Rajesh chuan meichia zok chu anupui Sunita I ani thole mipa zok chu galatha khwa khosa mani sani in anlaina chungnai tak ani a anupui Sunita le mani sa hian in zomna thuk tak anei ni in asoya police lamin tol thatu Rajesh anlak nu hian Rajesh pa mauzila la chuan afapa Rajesh le Sunita fa te chu an in lama shwai ho in an enkol sak zuya hetia Rajesh an anupui Sunita le mani sa te atha lai po hian heng an fa te no pangte te hian an huve veka hei wang hian laule thlabar taka an cha thu police ma hian an suibok ani manisa ruang boipui turin manisa pa le thenrol thati po reilote chungin chiana thlenna hmun chu an ron thleng ve wata police lamte chuan boral ta manisa chungchanga manisa pa kalu singa chu zona zot ve in kalu singa chuan twal thatu Rajesh chu anupuya ufa ani thole in chung nai tak ani thu asoya tin afapa manisa chu au nau pan puitur anjun sak chungchanga apu Rajesh pa mauzila la chu shwai turin tira mase hetia Rajesh an alo thatamai hi a she thiam lo thu asoi chok ve bok ani police lamin anti to sang sang ti zelin an thom no hak te po endikna ani zuya manisa kamis iptia chuan motor chabi le akikor iptia changin wallet le driving license an mu chwaka chung an thil mu chwate chu manisa pa hi an pivika hengba ka hian mobile phone pahni mu chwak telin hei ero police lamten an la thunga ruang te chu postmortem turin Lala Lajpat Rai Hospital a thon ani zui ta ngala tol thatu Rajesh support tola tha chan police ten an zo tuma a chan dan chuan anupui le akazin manisa hian inzom na thuk tak an nei thole mi pat me chia na konga an lo tlan don photo a thei top chwa tak mewa a in sum nuwa a thei na le ado thei na in atlin tak lo awanga hetianga poi khui tamai ani tho asoita ani asoi zel danin Rajesh chuan anupui khosak dana aril ru anat fo thin thole ama nun na hial lak do na thinlung po apu fo thin ma se kara fate kan nei ve to boxi awang le ka fate ka hmanga ina awang chawin kanun na hi kala lo mai ani ati bok Rajesh hian anupui le manisa in kar tho song song a shat no in anupui po akong zo lai chu kalsana afate ta na hunmang jok torin ashil fowa ma se anupui hian angai pui mo saklem lo manisa po an ina voitam takleng to lo tora ashil hnuwa po zom du lavin ala leng lui fo thina voini ngot mi patme chiatna an manglai po amit nge in amuta hiala Fatima khwator angai to awanga rilron chungchunga ator mek lain atopa ati du ngai lo tur thil ati tak tho police te chu ashilta ani ti chuan Rajesh laka IPC section zathum pani na tlo chana thu boy sam sakni in tual atha dan kim changle achante police ten chui zelin police te nu chuina atangin
Sunitai le Manisa ti inkar tho po Highland ani chhota zela anupui Sunitai hi Kanpur atanga kilometer somthum vela hla Raipur khwa khosa thinin an unaw zinga upabir ani a apa babura mahi halmoi siamna company pakhata labor na thokin nitin akal china anchung ko khosak po asang lemlo ma se chuti chungchuan afanu Sunitai ero azia dangin akhosak phung asang thunga paber babura mapo inri ro ha chang anga thin hle a pasal nei tirvat adu rwalin azia enin a hupor boxi ma se pasal nei rwal ani chhota ka chuan anna tho puite chu afanu pasal zon pui turin asom ta hloma atopa chuan narora khwa a khosa mauzila la fapa rajesh anen insui remin jun ni sari kumsa ni sompali khan ani nei tirta ani rajesh apa mauzila la hi lo nei mi ni in ramzau thataka chungkwa in lo nei in ei anjong thina hun engemaw chen chu harsatna omlem lavin dan pa nga in hun an hmang chhozela rajesh le Sunitai po in fate ro nein pahni an nei china phei chuan an lo hau tak chhotan be ta hle maya rajesh apo anupui fanauti en kolnan thanem ngai le zwala na atho atol don ti in sha in ni tin leilet lama kala anna thokrim nu tuk chu in awa ho te hian chopo ei mumal lawa mutngal chang anga theita hle maya ma se hetia atak sa chaw awanga anupui fanauti po ngai sakhle thelo chang anga chhotak zela hian anupui Sunitai ero in apasal laka beidun chang alo nei ro fowa fa pahni lai nei to mani se a hriselna ala thale thung hun aliam zela chutianga hun aman chhotak zel reng awang chuan aril ro ti jang khainan pon lama len chua thian kum chu aching chhowe tan ta tial tiala atopa topa phei chuan ama aya kumsom vela nopang mani sanen anin tong tange nge a atira an chanchin kan tarlan tak ang khan mani sahi Sunitai pasal rajesh ka zen ani a inchung nai tak an lo ni boxi awangin anin nelin anin po hle a mani sapo waleng fovin anchung kwa po hi chotitaka khosak sang ani lemlo lo nei ba ka sumdona te naw te te kalpui ve in mani sapo hian lir thei khalte zirin atira chuan an thiante auto rickshaw hlo nei na khalchina ma se midangta in kolring ai chuan te in apa chu van motor leiturina kara Kanpur le Fatipur in kara service in an motor chu akhal veta ani akazin rajesh ati ina mani sa chu akal ta fowa mishang ni talauta chu apo po anin po hle mai ma se hun aliam ni shita chung khatni na in mun achang ta mi ulo akazin no pui Sunitai nen in ngai natna ani chhotan ta a Sunitai po in she tak chung sui in apasal laka athiang hlimna chu mani salaka ahum zaw talo ta hiala in hu falna rim changa chhauzelin mani san motora bongra thiana kongbera aman hi Sunitai te veng alawni boknen tlopa alawremin anin mutafo thin ani ni khat chu chutianga hun an manlai chuan rajesh anu chuan amo Sunitai le Manisa pindana anlo khosalai chu awa hmufu ta thut mai athil hmu chuan a thongin ariluna lutuk chu tongai na reng po ashilo an pahni chuan a hawngal borbora ti vak ngai na ashilo a chan chu lelama Manisa chu a u fapa alawni boxi a rajesh apo anna atangin alo ho a in athlena athil sha chuan athin atirim ta hle maya anupui Sunitai chu abenga avwa a kot athlak to chem maya rajesh apa mauzila la po tong chhuakin kanchung ka za omna zong itibo veka he in a hian I chen vi rim to lo I chuak ngal torani ti in alo shila rajesh apo chu kovin inupui khosak dana kan lom lo in la inei zel du ani chuan nangpo he in hi I chwa sana cholang atita mi a rajesh ngai to ana aboi ta hle mai anupui khosak dan chu engpo ni se anfati mangai na awangin an in chu chwa san torin thutluk na asiam ta ani ti chuan hunte liamzelin in shangte an changta boka Sunitai po in hun engemaw chen mani sanena anin hmu thinna ati top lai lok nuwa ti buai tu a pasal chung ti om talauta chu azalenna mangtangkain a pasal om lo hlan chu mani sanena in hmu nan an mang chhole tan tatlat mai mani sa hi zu in mi ni in Sunitai te in akaldona piangin zuwa in tlang puya tlai kha chu mani sa chuan Sunitai chu phone ava bia in an omna veng hlui an chwa santak rajesh nu le pa che na khwa akaldon thu aron shila chumi pa mu adu thu po ron shilin Sunitai chuan apasal chu
azuin awanga pindan pakhata acha thlak thu in lo changa anin biak atanga reivak lawa mani sa chuan Sunitei te chene in chu ron thlengin heti lai hian Rajesh sa chu pindan danga alamu hilmeka mani sa chuan azu pai te chu a in zo hnu chuan nidanga an lo ti thindan ang thovin Sunitei te pindan lama chuan an lu dun ta a no pang ho po lo la omin an lo mu hil tong hi a chutianga hun an man mek lai chuan pindan danga azuin awanga chathlamek Sunitei pasal chu ron harin pindan le lama thomri chuan ngai thatlo na a thlen tatlat mai thom lo chhuana lam an pindan chu awa in cha chu a thil mu che chuan a thongin mei alina akang ang mai hian asavek hian in she a an kyang maya an fatemu a mu phei chuan ari runat na azol hle a nidanga alo shat photo hnu ma ni se himi tum je thi chuan patling a in sum zo to lo an chaukalama kalin chumi channa chemte chu awala a pindan lam chu panphei le in athoma Sunitei le mani sapo khuma tanga thovin in saseng tuma mani sa tlan chetor chu chhuata anem thlu thruaya zu arui deu awangin chuti taka chaiboya ngai lo Rajesh sa chuan mani sa chu bo be chui ngalin a ngonga chemte in a zaita mi a chutia mani sa Rajeshan asoi salai chan tuma ron panmek tu Sunitei po chu Rajesh sa chuan lo pot bit ve ngalim ani po chu aka hubetin a ngonga bok chemte in a zaile ta mi ani heti lai hian an fa te po an mu hi lai chu ron har to in an pa che dan le thisen bonoi mai an mu in an lo che teng tunga Rajeshan afa te hnem tora an bol avapan te po an fa po ber kum komi phei chuan alo hlawa tlan chhia ta tuma mase apa chuan lo manin afa te pahni chu akwa betlata nuber Sunitei ruang chunga aku chu da in afa te a en le a athil ti swala in chirti sha takin atap chhuak ta hom homa athil swal lian tak ti chu shemna mutla ka in ngain an khotlang in rel bol na a an ho tu ber dipendra hne na jingdar li vela an vakalta a thil thendan kim chang engkim washilin tual atha tho zet nei me lavin awashil ta veka ti chuan dipendra chuan Narwal police station a tual thana thlen tho hi a shatir vele a tual thatu Rajesh chu October ni som pathum kumsang ni som ni a Kanpur kota shwaini in magistrate JM Parasar ma in lana chumi hnuwa jela dalu anita ani